wo ya koda ni kura no sebi onu nko ntimi hwe no eti brabeje oba na hwe no sebi wo awuni konfo ya ye kana semi efiri kire kono ya ante ne nka ni mfonyini ni bibia no ebeda dwam o mahu se konfo bi ti sei no wonye konfo papa maledi mesre yemma ni panyina ntia se uko baby na sebi maledi honhom no exatro se moa ko twaso efisa komni aso fisa nyina maledi ko ye didie anya ditem wo na honnom na se obetima ya adwuma na moa maledi ubehu so ye sofo so ye konfo obehu konfo ye wakotu bosom otimi nkaso won afiri ni fie maledi obi abosom firi ni fie bia no enya dia sebi obetima di sanse mu we sei na maledi asema make ne se abramba maledi abi de wanya no oso wanya no meba yo ene maledi ye ko na fi de won bia no yenti we firi ontel pacho edusa ose madanse nie koko afifiriu be ma wa ye mere obehwew kama amani nyina afiri ho edusa malahe ebetu o malaria ne typhoid ni nyina e de afiri na fe o di one tement atwitwi 0500 110 oboy buy medical research adoto adomanu o si fifreti ubebiri kono ko ye djuma kakra bia no wabre na won hwew akoma bo kinkin ni nyina be firi ho tigina wo so ebe ko emojari e hawa eye preke prekese ye di gun kwem sa di gun 0249761508 Joycan Roofing Company Limited ye ko akobo ye dan so obema free estimate onye wo hye bema free estimate onye wo hye ko ope aloe ensuo toto self-floor awie bo standard enframefa oye woodwork no me ni nyina enfam mawo 0540125816 Tabita Clinic eya asabia soronko ye de bibidro eni abrofudro ene ye adwuma enti yade no yade bia ebe contented yenko 0260196219 Excedels eya duro ye de moringa yenko kwaji ene dandelion capsules eya kama toamienu na yi wei na wei mienu emprensadako eya pressure yade no wa program eni esiche yade ni nyina be free ho 47033 Bipini Toma Plus. Eye o se duro papa. Obo ana owe wo. Kona kwaji bi. Eduani tomu a. Ebetu ase. Na wo fe. Ni nyina be ko. Ba bi eton ye duro bia. Etu aduro bia. Bipini Toma Plus. O satan fo no. 0541337810. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Ye vi ani nkire ho. Ye na di donek eba me. Ye nkone ehun hwe ye. Male vitality. Bibia be koso. Be ma uti anu wasie. Oh. Be ma esi ana akon. O mbe hwe. Emu aye mere. Amani nyina e kama. Be bi eton aduro bia. Etu aduro bia. Fu ani kire mu. 0246727677. 3P garlic mixture. Eye 3P. Eye toa. Ehwe pai. Tini yakoko. Efie bia mu hia Waye bi. kese kunta. Eye 3P. Asme kum. Eye 3P. Stroke akum. Eye 3P. Enyama shows. Oh 3P. 0248928824. Dawu. Doko tai wo ya de se. Eye jimi. Ana adwaman. Eno de wonsa. De akabia. Otu ase. E wo jeso krapa he. Ehonum ne ye wo. Wonum 360. Na de wantimenti ni twitwi. 0241244012. Give us P capsules. Yen konkwa gibi. Bema waye mre. Kwaje odie. Dr. Solomon Kwabi frewu. Bra na beje odie. Give us co capsules. Ebetu ko kwase. Sisi yade. Ni nyina beko. Ayamutim. Ni nyina be free. Give us aba mesha. Ebetu malaria ne typhoid ni nyina. Any capsules. Na tu namu san yade. 0543222470. Top Eye Care Clinic. Yen konkwa hwe ye ni. Opusa we. Wani so awisi. Nieme Ko nkoyi. ade wa chirichiri. Na tuya Fu ani chire mu. Ya wo so ame. Ehonum Ni a. mo tene de anu. Fu ani chire hwe. 055-229-2274. Kengen alkaline drinking water. Eye nsu krojin. Eye alkaline. Enti yen konkwa gibi. Bema yade. So boyo. Udidi a enkoyi. Udidi an wo fu ekapu. Ye wo Brema UGC. Ehonum ne ye wo. New Road. Kwaje odie. Abarutu nkwanta. Oh. Sada na swami. Sofma me so obema obi 0241449191. Edu chimwa ye titiedro. Eye du papase. Obaya che. Enidane. Owonuro. Sada ena wope. Edu chimwa malamis. Ebetu malaria. Ene typhoid ni nyina. Tonic no e. Ebe mu ahihye. Mankapo. Ebe ma be ma ginam. 0599415919. Midima fo se wani amawo. Dr. Time da so. Ojini hudi nti. Etu obetwa brato ya de so. Yade bia. Wa modi an nche so onsa. Ye wabuya kwa gogo. Enkrapokua se mayira.
0244774282 Gentleman Dental Clinic ye kwa he yesen wo anu pam ye via ni nchirem wo be she blessings wo be polish wo be fele fu ani chirem e commercial report e hon ye wo 0559139582 ba e chamfo ba o se yade nyina ye nyina fia ni nchirem e be hwane yade ni be ko ekuro bi atu eye fu nwi nkasemu yade obeti aban atoso 0244988004 yankasa pa ye kasa yas extra long kwa gibi eso ne mem 24-hour protection ebe bo ho ban 0501300337 Sisters Sanitary Park. Ye kwa gibi ma ye mano. Eshemu edu. Su omu ko sukui. Ye nyi bi ma won. Eye kama. Dahlia perfume. Kwa gibi fe sukui o ho. Utua. Ubenya mfa so bebre. Obi wo ho. 0548 005 570. Katima Herbal Center. Papai wo wonam nsaya de aduro se. Ayamukuro. Ye via ni nchire ho. No won hwewo. Ni nyina bedwan. Ebetutu akọ. O ya de se. 0246914717. Sister Natural Spices. Didi peche. Yawa ponche. Odwan. Yawa nantwie. Akokọ. Yawa akokọ. Ni nyina da. Ebi wo ho. Spaghetti. Ni nyina. Sada ene yawa ginger and ko gibi salai. No artificial colors. Salai. No more so. Eduan ye didi. Edun papa so na na. E ho ne wo. 0243535025 Colitac Dental Clinic. Yen konko hwe yesen. Obeye root canal treatment. Obe polish. Sada obeye bridges. Fo ni chiri mu. Sene kwa de dem space. Obe fele amana e kama. Anwen se boga. Obe seso. The area track. Ni nyina obe tutu afirim. Aye ne kama. Why? Man lady. Ni nyina be free ho. Amana e kama. Patazika chama ajima. War. You been Vegas. Freya was 0545 096 We do Babeko Sukua, St. Andrew's College. You fear an inchrim. Ye war and crime. Says Sukui. Omotra dear. Talk radish. Form 1 to Form 3. At the phone you go to school. No, see a camera. 0244 Offset. A year do project. Oh, hormonal way. My lady, ovarian cyst. A meme frosro ham. But Jibi Mawire. Oh, irregular menstrual cycle. Oh, Banwa Bunisa. A maye. But Jibi Mano. Be a air cost M1. A be free. Oh, cyst. Banabajodi. Midpoint pharmacy. And a dear back. And your dimmed tablets. And your malaria suspension. And swabba. Oh, sisa. Oba Sompa. A sha. A biwa. Nakasa Usha Kwami Julius. Ubenya B. Security post. On Ubenya B. I want to do. Sada na Techimai. Munkwa prefer chemicals. Yanis way mu hospital no. Any deep anymore. Sheko na kwajibi no wetumi atukosia. Obu say na wetumi awo. Me pa cho yan kwa wo man so yanya komfo ya. Hello. Igina so. Hello. Hello. Nana Piao, ma he. Yeah, no, man. Napo. Sa friend bi. Ye emuna friend bi mai. Abusuafo, ye boy homoden se benya no. Nti sede na make am lady comfort ya onye comfort ye ntie nanum asembe se wo ye comfort pa am lady oni sansem hu no we sei comfort bia ye akom afitete comfort no chepa so nyina na akom ho na nanum kom satam ne nsemfu ne nsemu no we sei na man lady eni ho na ni honom wo ti comfort bi hu asem se ye ka comfort bi hu asem basasa enne me ma ne ma ye yakotutu enu maladi ade ba kokore na ye me nwanwa wiase ne se o ka hom se nemre na ase sentia first pass comfort tetia comfort pa uti fa camera nsiri so ma ne nyeye utwa ne photo a wo hore ma utwa maladi nya asam keto eti na me hwe me ma ne ma ya na o ma twetwa rasta se ebomu kom ne ade maladi he me nana eye comfort ntia enti akom no minim ba bi akom no enhihye ye wo mu nyina minim malady chema comfort sam na mekai chema comfort sam na mekai wanya ne ba bi ko na kwadwo fodwo enti mi nim akom se di nipa bi di sisi nipa e wa asase so
my lady minim say the nipa bi dabi my lady so na yi bosom ne kan ya o mie na no mani tirim nka bibia da di o tie dia bosom ne kanza no waye ne me ye twitwa rasta ene maye ene nam TikTok ni Facebook ensem hunu fasika baji sika be yese we komfo ko na lady mesi woni hweka eti akoda wo etuma ka se nyo no ana me se manadi krobi wa krobi to aso so odi nsem hunu no anka no kre no so wa bosom a o mie sia na de obi ayenye maladi ni yenye maladi edu ba bia mani pa bi ntini ene ma bi ase malady conform me so onya conform onye opia wonya conform malady we conform be na so nya so be for ba malady ye mususem yechi so ya conform o ya honhom sem na wo kofo ba e wo waso ne so malady yechi etu osi onya enye wono na be ba na de ase no na onye ya do peso ye bi o mi nyina ye nhia na onye malady onya conform jana sem malady mesi oba omram from mekasa o kasa mesi mendane se wayanti onye konfo ontimi fo ba na so ne so maladi do de ba ye kwa wuhwem ehunu ade ewom ene ba bia be kwa akwie ekeka nkwasi asem se me de omu ba bia aba me ye ne sa we wa konfo maladi ne kasa nwie line 2 hello nana pia no ma pomo boko me pa chao ababa we bi di asema beda ye ku efiri wo se e se obi agini sika so de ni betu kwan akwantuo na amaso ena namba cho adawo no ona me ka sai ya frame wo hinini me ya dwuma Sompa TV so wo ni na nke ni na social media no so Mami, we to go any pass and we make it. Ayo, me da. Na me fun kesi apa. Me da. The question you should be am good and now. Hey. Sa nana. Nana baba say we dey na sembe da we ku efiri yi. Say oko Dubai. En obi adada na gini sika. Afa wo ba ye no. Wo ma ne dan ko da mu sa na dwo mu be konsua no akoya de. Wo hu ya ne se na na unsa ne nam no ho a nanu fu hye wanu mu. Wo ne da mpre nu. Wo ne da mpre nu e ba ko piem wonte won ka biem. Ade obe ye nso anye yi. Ada woro masem so mu sei. No, on se for kaka se bi se. Igi obe ni twi. O me ku afiri no. O mu fa no se ni ta do se na aba me nche ya. Na mo me dan so mu ne. Me many needy and a do work free a brand, San Panama call Germany, City Choir, Cynthia and Yemen, and a better baby or Germany. Now work free by my son, yes, or no. You know, baby die. You know, she got in my way, the you know, I'm money and a man of Yam, Yadama, and Mature say, will be a court, Ninja, a year, no other basses. Na se ku afiri ya betina fidi kesi so na se ogu menu ma se dia mami me suma kwa afọ ni na bosom be kwa gina me do menu because the all can no Christian na de ya ya pan say akwa na wetu na wi ni ma se ni mu he na na won ma wo ki kan konfo akonfo ase no wa komda konfo yo kwa na chire te ni konfo ni zamana wo se wa komda on tie me na tie me won tie one thing ya me kan some kesi egu no so sa kwa no unfi ni komda ni ma komo fe unso to ni ma se ni o kan bi ya de kwanfo ya fa nko ho dia me pese me busa ne se ma me ne ba waso ye so na wa ma ho wa ba ma so ye so wa ba e woni ne da ya na woni na na me ne na woni ma me ne na eti asema sister ne kan wo boa abi je mu friends no de akra ne bai akra ne so asema na ni working me do no fo so na mo ya den what asema na fa ma so en so ada ni pese me di fie ka me nkunya na na we dia wo ko da ya me ma so en so no da na se edan papa na me ma ne bai
Ono watu ono no wada edanya air condition wo da. Na da waso ya ne so na air condition wo. Mini danya me dem ma wo danya mpanifo ba no mo besrasra me wo mpanifo bi o South Africa no mo ade. Omo ba no mo besrasra na be bia o mo ba na me ma ne dai. Fanisi akonyo na aya. E na ma ne dai. Na fe no kwa wa nya adi. E dia no ya ma nya adi. Abaye bi bo ti abua. Abaye bi bo we ma bua na fa mo ti die. So ati ase. Senka se no mo ti e utu bi sa fe bi no ma kasa kama. Ene nka mo me kasa ya se si a mo produce na asemo ade be na ba. Da bi na ka ya nya odai. Me nye konfoketo akra na mo bi ni ma asema mi e wasa be bi a mo tele mu hwe yi tan. Tan me kam kire mo se me kam ntinya na se me ni da ko mo da mo me. Wo bua, wo tumi nya hu. Apo challenge me and I say what to be because what the Kenya can come out me monitor show me my comfort is so about our someone with Nakumakra. One Yakuma, my friend, we come a truck, come a kilometer, so say, we be an Olympian free officer. May say, catch a Usumani, so Nakumanya, me my bottom chain. Mammy is what was Mammy, never let us a baby, mammy, Namakawasan pa, Janaka make a trace, and the Kunkuna so called the goose at the mouth. Men so much. Osman, you na entire can na wa yeke you na kesi ni so ko kwa ye kan ni no me ma me sama bu fisha ma so me say ma me ni so obusa wasem madam waso enya no kure wo senya no kure na dan ya odi mi ko wo se air condition na wo mu akura wona wo hye no wo air condition wo ho wo ba bia wo kura ho ye kura ana wo bo enta bi ono atata tale wo ba no na esu wo so wo de me air condition na wo to wo air condition dan wo air condition dan yanko wo wan kai si me so ba ba ka cha me sa wo de me ko air condition dan wo yo no fun ke anke cha de wo wa no se de o pa kontu na me ne boa wo no na o ka se kontu ba ko ma na me ka sa boa me me na agi me sika de na me ba ho ana wo ye pa poni fonti wo de nyamna de we say edi me pa cha na e bi e na me se ba so ma me ho me so me pa cha na wo kwanfo eni pa no so nya ne hwe na ye de na wo se ne nufu ye nketenkete ma me wo se woni pa no so ne nya hwe wo ye de hu se ne nufu ye nketenkete na nufu de se nufu de sensi nufu wa shata de nu kwa nuti ni size no na ono no kire nufu nketenkete ni size ke twa de na nanu ba na so mo kondo se mo de mo ano bo ho na nanu de mo ano bo ho kakra na no ye fidie so tena enye nyam suro na kamedi tu atempa wo ye fumpa konfo wo ye fumpa na me na nanu munti no me bibia be che no ni na kwa free ni akwa na woto kan ko akonfo asem a wuri kom da wuri akonfo nre de ene ni mre no mo de na be mo da yi ni konfo ya wo be mo da yi ai tu pesa wo chese say no asem na sister ne ka no be pampa cho nana me to nsafro eda ya wada me pacho mpese me hia e wo sompa me office me pacho ya wada de me the pastor ni so so ka se me mra ya wada mint me ma che ni ama mo mra ma so ya so na mo mra ni nya ma mra no because the clear free eda me de show so control no bebem ko ani nyindri bia de ntino so de me ko na fidie no so adi ya ye ba ko aka ba ko e wo so wo ba ni ye no o ma o e clear free wo no kwa fo ko ha na nanu na you can talk if you say at all so na nanu akono bana se won so ti afie se na nanu mo fa shiri bi na nanu bi shiri bia then me no you say what e na nanu ko to e nana bai enyo na sister obo na fa dia nana ba biem we dey na nanu na da asama meeting e to class ye ni mo se nana na da na nanu ko na ba no mo na yi bia ono agigiri ni na se me pa cho ko ya na suma na ye no mo ye juma no bia ni de wo pe suma ni ba 100 yo be ye hu ana baby
Confo bi no man so my ba no so ade obeye you betimi a kire fe say na me ya na say na me ya confo no confo papa ene obu wie ye no oba ne ka kire wo se de asie ni ti de enti no oboa sade na wo ye no wanhunu na nipa ne bo amane de asie ni dia e de enti no oba na sanana eye bo apaye ene wa wadwen se oba no wo be ha no Baby and sister so bi na se de asie ni na nka wo se wo se de asie ni a se ye mania na manu na adam na be ye se nti wo se wa sa ba ma so na adam ba bi si ye ni si na me try say na enwamia na nanoma because according to now open ye end up form na se na nanu ti ni ya na nanoma mo ye hwe also wo for ya pa cha wo se ya wada wunya ho a da be na abenya ho wada wodoma na ni program bi da mani manfo na gugu so sisi a me no ka fe kwa me fi aso ni a me kokwa ye makope ndira da ye manfo ni mamomo dia wo dia me ka te ni ho abata na ndia so da ya mo amomra maso yes ya dia prosifo be ba so enso ya dia prosifo me se ya dia prosifo e be bo so yeso dia wo ya na mo dia prosifo ni be duru e be free one mo duru maso yes na dia be fi asi wo ko hey wasre yen ai Abije ni friso na dia makoma family yini friso Abrampa malady ene da ono si ono de dia esibia no ono ohu ade kro na nanom na eye malady konfo ya kekasa nsemu ya malady no ye oyekohwini papa malady sebi eye akom na ye ka no efitete na nanom aba be kom eguso kom malady se busum bia sane na se konfo no na adwuma wi a ensem asibia ne chiame ade tu nanim se na suma ne bai wo kan se no kafa bi je ho se no yeye malady su o ka se suma no anene oba na akoda malady eye kohwisam ani se munu anu o minchiame o na menu Abrampa ma minchiame malady mitie wa ofa kofijima ankwana Lawson abrabomu na yini po yeden wiasimu abrabo edin wofa ba bia obi a wo de hye me chia okwansoro ko so ano no na aprebi oheyere ono so Lawson me chia no na me ami nua frempom akranche MFK Lawson fisem ono so wi chia o mo kwansoro ko so pa eti malady na miguso ka no mesi konfo yaw wonya konfo na me yase wototo ayampia se me na mete wo no obeba malady mesi wo pa enne ekosi ne yawada na akai no omra ne yanhia etu nyini malady de ya wo ye ya wota madabi malady antesa na tesa nkameka malady ni braba ho asem na tese de konfo yi ekeka ni se wo bodwa na se akom na so no ye no ho wie ya otimi ye fam sa konfo ya wonye papa Abrampa malady de konfo ne kan ya mama adwen atwe bi ana de wo kan no unyini se no kwe be ba bi se bia suma ne ba ne so ade obeye wo hu malady medical tire o mu se ma mentire o mu ye se de be na wo kofo ba no suma no beba malady eni because on se ge ne se ne ho ba no ko be ka no malady na wo wo so malady anya no obi o ha kai natural ye no ha ye ko be malady ye nom ha ye ko be be ma bi wo ho no mu a eye ni su no onu obada ebu ho keka bi titi ebi keka nkwasi asem malady comfort me keka sanse me fa no ni asema me ka me se me ka che ni play se ontimi ka se ni suma na ni abeba no kodai asem be no peso ka che na se suma na no koda no na tia me no mo maka wo he no mo wo he se bu comfort quality ma yimusuo wa bra tia me ni pe ka ho ni wo asem wo kenya nsam be ni wo eyo odira se abrante no to malady me se so so wa ben no bosom ne ye eye malady de me kan so betimasia se bosom ne tete bosom na nya de onu akotu a na so ye bema do paso ye bia wonye malady on say challenge no be oni pala odi adini no odi na me wiase malady konfo bia wa bia ni nsem no ekeka sansem wo afidikase we so se ne me mabosom na ene koda bosom be na ene koda ensem no ne nsemfo no okeka no so ye konfo na te sa se se na gyan kwase asem a wudi no ene wo mafa kwa bi so e bu krofo bi o musika yen kopere na na bas ye be kono ye fantu na nim ye kontire mu ntire ye na yen kwaso ye ne so na se che esa no oguna na no ampalifo bi animu ase konfo ba so nya konfo ketwa na kwakubu nsa mo ba ya ti o mu asembone na ku efriye wo mu ya ti o mu ho asembone bia ememme ye to mu ti ana o mu asa policy mu ene mayai enam TikTok ni Facebook kwasi asem ko a ana o mu ti o na bi die
hwe ankwasa asem okeka ka asem na nke ka bi mawa ka asem bi oto okeka se enya maboso ne bi na nekoda ma lady wani fredi do se wo ye konfo asem a abrante ka ye nokra no mra me challenge se me boso na ne ona nakoda ma lady ye ko hwe ba free bosom so ba bosom ntimi ma me for so honhom ne no meda e dey say no person kan sa on komre bi no me kanya asem kire ye ogu akonfo bi animu ase na nanu mu amutie ye ogu bi animu ase ogu bi animu ase ma lady me da ase abije bremu na me dia mabere o ma lady me do ase ashema asma konfo no e kan konfo no ho ye me nwanwa yie pa e wo kwa beso esan se me di ye di kan ne na kasa no pe mo friend ye friend no e man komo aye di no wo gitumu se ade no waye ochitu konfo na jiase so onu de onka so onyi to se waye but wa nu wa hunu na nanom ma lady enokura bi anim na ya na me patim didie bade akonfo ye ma lady baby ogina bia me declare say nyame shira ofa kofi jima sende konfo abas number mai that's right ofa kofi nyame shira papa ma lady konfo no baby o bia da no na etetre me kakrakra me I be me catch the prince oh you stupid konfo pa sabi o ye kwasia konfo pa abije ma lady no nka wanye dey na ye ya fra wo afidie so ne wo kasa wo declare say obedome ye wo num no me dabi na wonim baby a ye frɛ ya babeduru ha ye ka tumi kurampa wo sa konfo ma Sofia so de konfo ye bi kura number so that's right ye ka akom what kofi ofa kofi de kofi je ba asem we ye beti ye kira kopem 1948 what nyame ya doma ukuada that's right so ene ye de abemu teaser ukuada se wo se wo den a ye be me na hu se ye so wo ho me maladi ye ka koma konfo ya onya konfo o ya sa konfo papa bia ni wo be sa de ya wo yeye maladi enne no nkrofo bi mu wo system no mu a suku amwa no adwuma so wa asua enti akom ni asofodie ne bi mu ede ye nima bi e maba wa no so dua po abije titi Roma fa kokodrufo ma adwa maladi e ma David ma Goliath wa David wa Hebekuku wa Samson wa fo won kwa titi Roma fa kokodrufo akwaso eso anajo o se koda dem wa so afa poma nwane asa koda matress asen so afim semifim maladi nipa mani hunu din bedura tiro e die pe awurai sika akodi baabi wakosofo ho ya moa no asofo ebimu agye awurai sika di a ebimu asofo ebimu me dem tia se sabi je mu ne kasa no wo so se ade no waye na afa ade no wodi nan eno na konfo ya ho ye me manwa no because woni me kasa ye krampo no o sre ye mposa me emfa asem no ntomfra mem sa o pacha ne se da bi asem said ye e o se de to abontin nipa nyina hu konfo awe o record ma record no okay enti konfo ya o sabe ha so wasi wo obo wo moa no se ne recording da ho me de no de no waje atum but opeso o kire se nye ni padua na no na me tia se na nanom so tumi bu atopansa malay necessary no emotion so wo feelings hey and there's a spiritual marriage here cause you na say emotion no ne ade na ye ai na say ne asofo so be ka say Holy Ghost ba omo so wo feelings wa ho enti comfort ya won samra biem because komo a me ni di wa kire no se onimu a ma record no se comfort ya anyi antum a mehwe ne ba asem no ba bia ekeka kono enkomo yi koso lawyers ahodo ofre yo na ba bia na so ne ye ne wo no over the weekend me na mansa brampa yakoho mako sovi yako survey ba bia good confront say what they all can say o see air condition o hwe yikura oboa ekon bia ni ho tese ono no oyo bia o follow pa confirm no enti me frɛ no na ohun sɛ aha no ɔne me bɔ mani sɛ me kura me ne ka sɛ no oni me enim ye ajo eto so hwɛ sɛ odi kan fa call no na ɔne we bɔ mani na strategy bi a confirm pɛ ɔde dane asɛm no masa sɛ wonim ya ye nim wo baby je nim ni asɛm a akua frie di aba yeta asɛm yenta nipa na mo san krofo we bi mu no ɛna nei mama akɔma dwuma no kora sɛn Ghana a confirm panimfo sɛ mu tia confirm bi sɛ yawi nana kofi na kofi sam nana ye bi chairman
ene ya na na kwefie oba krono ma me fie nchen ho na bi so ye frɛ no comfort ya wapia omo yo adwuma omo ye adwuma kama so ho na yese comfort ne rasta nye rasta ketwa my lady ye ba brono no so ho no ye call ho no ya investigation bebre and someone yiri akra se wakokomfo ho de ene woni na da my lady and someone ebobo ba no e mantamo fo keke ebe ye better say comfort ya obeba na ya solve matter no ayo and someone ye kura ene recordings say ye wo wo comfort ya wo ho wo umpesua no so ho no e ye better say awure ye ordinary sema be no obaba sorte no hwesra wo sreyen odi agro odi why na dwen say wo de asem na ye afre na e ka no de be di agro na say wabu niam aguso because otie technically say wo hwe kwan ya ofa so ene udi nkomo na aso de adwen di agro comfort ya adwen say ye di agro me katro comfort onye comfort kura yaw tie me ya bi je woko ma na di akom na me nipa na o introduce sa awrai e call hono so no me questionable no so ehia sembisa my lady ene ye won krofo bi ho mo ye agent o oba recommend obi de na ma wo woni na ye adwuma akwaje ne share ne yabu unim say abawe ya semi sofo eya nye kwa apia sofo safo obekọ court ya wade yeah se unim say yesese salon fo no mo ne na ye adwuma formation aye ba no wow se wo mo ne na ye adwuma tu ba na o ma hyeda akeka saa na wo follow a de wonu benya no na wo die wom enu anadwo na wo bi lady bi frame say na danfo ne lady na wo ye tire no na dwuma ho dia no no na konfo no sofo no ye ne mpana eti wo kɔ hɔ a no ma ye saa de no na sofo na bu no ma che ye dwuma kese a se sa zanfo asofo ni bi omo ye omo ne salumfo no yes business no so wo ba na sole no hwe no wani ate na ono ye free kakra bia na wa hyehye saa settings no e di amount malady na sese ye nkɔ hene ayo sese ye kɔ nyame fie a ye bu ye na de na me sa brampa na de woni magu ase o wo na udi na yehu ye so kuada ye be from I'm telling you malady yehu ye nananom de malady edi me di ka kasa me kire mo kire o se malady sa branti a ye kana se mo nye komfo so ye na da twa mu free na malady tie malady nkomo na ye di no efri tete akom free tete satam na se bi eburu se bi enya do malady ye ka de se krisosum no na bada bay nya nananom ne ahemfuna ne adu mu bu mai eye niema enti na me kire mo kire wo se malady me kire mo kire wo se komfo kan bi ani ho a se bo bedi sansemfo ne semunu we se bi chema komfo ekom ye nyenne wonya mfinsi aduokunu nsia na se wo ba akokora wa akom no mo yanti bida so akofo obi e wo na so ne so ana wade obi yire enti na mema yi bi e from won komfo e kom e di se munu we na so ka se abi je nya se me mani magu as ba ye manipa ehunu se abi komfo ya waye no emfiri de nanano mo ye na se wo defend o camp da bi mama kana kwantre se de ye ka asofo asem no asofo ni bi ya de malady mimi nyina ba bia mental asofo bia but de bi ye nya ne ye kan wasem oye kristo ni ko pente se pepepe mimi gira fifi ba bi obi ya de nya bia meka kire nipa no so ye komfo so ye sofo so ye malam so ye wohene wo ye hwan malady asem no tu no ni yo nyanya asem bia nka de sese ye ka kire be ka kire no entimi koba se mimi be tai komfo na ma do sofo na me be do sofo na ma ta komfo o mu nyina ye nipa be do abi e dan wo fa nto be frato enkwasi asem na abrante na di ma kire eye tiefo nyina se o so ye komfo bia ni wa o be di sansem hunu wi komfo bia ni sansem onya komfo wo ye yaw ye frɛ ne yaw eya na brochefo ni so mpese o mo frɛ bi line be no mo frɛ wow omo frɛ 78 ne enkonati wo ahama omo wo wa brochire show you follow o pese wo frɛ eye 0240 0242 056 978 WhatsApp 0242 056 978 0242 056 978 and the story back open ye holiday inti we ya na ye inti ye bie mu a ama ma front abrochefo atambia
mo say ya mpese mo ba show no so mo di achi because ma Sofia Piasare no nyina e monitor aboma ibele Sofia Piasare no nyina e monitor show no dedede e wo London o mo e hwe na mo so mo nkire madwe ma Millicent New York ma hu so mo nyina ye ward pese o mo ba show no so ati abisi Ghana for no ba na abroche for no ba yi Ghana for no gira nche kakra na ye ma abroche for no so mrem na we nya baako na ye omo so pekinti sabre yesre awo abrochire wo pesa wo fra number ni ye 0240 56978 0242 056978 0242 056978 WhatsApp abrochire phone shane so said da ukwiada wo so kabi Nicholas Asante ene obi ba Evans Crofrom wom no mba be di asem no o hye yen o tie yen na o pese ya wo so ba eno ane se wo be frɛ number na eguso na o abrochira na WhatsApp wa na do abrochira number no Abraham Pakasa my lady eji se de na me ka no enipa so mo mani na ho my lady eye maya ne mema ni bi e pesi kantem omo pomo ntema nyomo o de kwai eye mre kakra bi na na monsia wokọ e de na wogi ni wiase wonya de obedi ene ba bi abeda ne de obehya enka de abiem na aka ene ni pepre epese omunya ho na my lady wan say se wo prepare se koto e de ni bre so de won so a obu na pre o e se nipa bi ye niam bi a eye nsɛmunu ne e kan say azan no me design nipa bi se me kasa obi atunu wasu aye rasta akof okay yes obi also me interview hello me pacho good afternoon me pacho your friend Eric Mr. Eric pacho friend free yeah me Virginia yo ye chia adofo wo nyina pacho ye ntie yeah I'm a person mo program is abiji Ghana for nso mo ha dwino e fa brochire for kakra mu fresim hello Mr. Eric Mr. Eric pacho ye ntie o kasa yeah me person who say o pese hu se dai adawroma hello me pacho confo no clubes abiji oh he o se ye de hide kakra na ye be kwa on say ye be kwa security matters ye de approach for be ko hunti wan hwa na obi abona mane no adwan me pacho confo no clubes papa mpacho no de de tie kakra cause ye de approach for be ko ho wan hwa na wate adwan hello good afternoon me pacho free he and I will get a free center of Europe, Belgium. Yo Udi. Good Abema ranking member. Yo Yentio. Quite immediate, I will keep up and don't carry, but Mekaka. The whole thing in Kadia. What the other day at Sen Pa Kama. Oh, yes, baby. Abiji. Onu say no so wa frɛ WhatsApp ka wo frɛ ne back akate no abrochefo na sie nyamre so e ma omo so kakra wa fa abrochefo no hello me good afternoon because oh no frɛsi ma say no wo peke no to be de no wa be say ko ka pekate ko hello mpacha udi my lady. Hello. Yeah, Udi the same free he. But on me first it us. Who free he? Yes, na na. Who free he fa?
abusuafo ye pam chew ye ni mo ana ye adwuma yi de bia enne ye ma ye nuanom e wabroche nso akwanya kakra etimu ye wi a ye fa wo ba nipa be ye 5 a ye be san be fa Ghana fo ye pam chew abi ye ni free so. Hello. Amu yede Ghana for be makwan enipa no ba empeken abroche ni kate asan frɛ wo no ne back because I WhatsApp call. Hello. Sana obey dia na odi fa ufa Ghana no ba ko a no afa abroche ni ba ko bi en de o meti ase ente sa ye ja ko so no fa nasem de nasem ko. Hello. Ghana ne so enye ena me se fa Ghana de ba ko no afa abroche ba ko. Hello. Me pa cho udi yentie o. Hello, who did he say? But you're from Nanasakumba. Oka se free. Because I'm fishing. Timon Chano Nanano, they won't tijai, young quay. Nana, I conform now. You only have been out what you told me now, or say Chiampuano. And then come a person, the person is Ramon and come a year, so I'm a woman in City. Nana, dear Barbara, each year, dear, Ediana chese wa ready so on ye bekasa hwa asem pa ogina ya fidikasi entre so kasa wo de na ye pick number and producer we obefro why mbajo yo that yo ana say abroche fo no ne odu mayen na ye mo wo abrochire je odu o fra na ma send ye odu na ye mo na ye wo mo ho bre why hello my lady pacho yentie. Hello. What did he say? Hello. Oh, Tien Wabija in free. Oh, I broach here. We all do know why you wabble, dear baby. Our you be born a kama. Afternoon, Pacho would yet you. You Pacho, your friend Gideon, because I be UK. Yo, Pacho UK broke Roberto. Because I be UK, your friend Gideon. Gideon, I ain't you. Awima yeda wan sepa mojuma moya wo bo modin pa na se de osi e kan ye nuano ma se ya ne emite e ma na ja wo mo do na se bi obi buwa ju stika approach po ba bia want na fa ko se me ko konfo ho ne ya sika yo e ya ne ma tisa se de ya na man bi ba usi yo mo ne me de pa yiro wo yo mo ta bi se o mo ja mo dodo me pema wu no dos ne ni nam sa asofo last na ka obi die oba abaya wo se sofo ti me ma magi e me yi wo ayi hotel ne kokko ji akwankyere odi for kwa apia wo nyame akwa kwa apia yes yo mo e da se song odi for kwa apia Selina. Hello. Hello. Pacho udi yentie. Hello, good afternoon. Afternoon udi you kasa free. Because you're funny nice, kasa for the sound. Yanko. Hello, good afternoon, lady. Mentie wo ho nice kasa. Jai se wutie wo ho na kasa ngesa ide you free. Yentie o. Because everybody sound. Nancy, se wa nyai se wutie wo TV ni so ameyi wa free so. Hello. Hello. Abroche for no send him audio so nem na ne mama mo. Me wo kro we su me din dia asmasi. Dia make ni e be simple. Hello. Hello, Bram Pacho, what did he say? Bacha me de no ma. O ka sa free. Me ka sa free.
Agora. Yo, yentio. Yeah, conforme a ele algum because ele busca no bilhete. Dizer conforme ele conhece most no this meeting here. Ne dia nana no ma show isso. Aguma ni mo ase nana. Guma ni mo ase. Guma ni mo ase kula. En one failure de enso akramata fre nani ase a. O san ye no sa no. Yo. Hello. 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 Abi audio ni bi mai. Se bia ba munya ho adwuma ma Ransford ni emu ntie. Eno so hia. Hello. Audio ni bia ba Ransford nya ho adwuma na yentie de. Abrochefo ne so waka. Hello. Man, good afternoon, Pacho Udin. Because it's free to do that. Yenti. Ben yanko. Ben kasa. Man, comfort. When you say man, we be an artist. Anyway, all of my you can make the afternoon. Are you? Asoma okay. Yes, some papa no be kabima. You know like the new food ticket. Ebiaba. And I can tell you some of the Accra. Man, Pachon. Yeah, that's it. Yeah, mobile number. Me Pacho, mon friend number Ghana 0554931930954893191. Na bi je ni audio ni free hamra. Number 2. Hello. Hello, man. Good afternoon. You have a call here. Radio Adum yentie o Odin. Yeah, the one that I no radio one that okay, I tell you. We stay dollars. Na you know. E wa bi me do obuase. Coffee cream. Yeah, e shamo. Na me papa nya kwamfo. Kwamfo bi enu wote yawo. Kwamfo wote yawo. O mi da. Enya ga na kwamfo bi wa oba kwamfo do kutu. Kwamfo sei. O ni no se kwamfo ya. What the case every order the confire with you or ya sa on yanto then we say yes we cook upon for any much is anything now you piano or ya confo or ya sa sumamba na o wonder about that no it's any upon seven so catch me talk on so and so young now ya ma confo actually everything we dollars namene namenya juma yeah that's it one hello kwaju ya huwa yo yankwe
ihe edwuma ne nyankopɔn nhyira no ɛno bɛboa ne sɛ obɛdi kyɛ de mpatia sabo na edwuma mu wa ma nyame nyɛ yɛda ase kwadwo yɛ ho a hello hello maame wodi yɛntie o Midiane anu sika ablantie atosu Ezra Nisai. Yanko. Kakra meka ne se konfuo no me ma dwemi susu se oye konfuo. Because the dia me trena akonfuo ni bi e wo ho me ni konfuo bi a okofa the unity a very 2 weeks no ma fi ada wo be fi ni adi mura akekere no a wo be tena ntense so amamre ne amamre mo ye ansana nananom eja no na tema omo je na free chance ne so no suma ni free ni e man bo na nkata de free chance so e be hwe ho e be breno plan na ko no ani widie eno timtimi wuni se onye konfo na so konfo so dia enye na nananom atia no nananom atia tikata wo ka nyina no enye na adwuna nkata na odeka nananom tia no esusu nsanso na ama wo kata saa na mesre yemia no maanu mo yesusu emebeni na sa de bebre no mo ye mo yesusu me ye emra ade se tintina ade we e wo se minya se sa de ni ga ba wa duru mu fe na die di kwa so ko bia no be di atiri apo ye wo bia no ye ma ye ni so amus kama no ye da se interview line yenti abrochi odi ba ko hello so for me so funny London so far Kuniaba I comfort as a mamma can dear. Comfort no, what repu mamma no, because when the mamma and come, mamma no, auntie Asia, ain't a rape case in a moyen. A rape case, comfort pa. Oh, bear sad with the lectures are come the news because about some for no moon perfect. Auntie be ya mo friend no me mama pa no yo obacheche mo ya da se pa ya mama so fire piasare moderator mama if I show women of faith ya mama so fire piasare oboa wonom sa akwa no so then some for do back into hello okay yenti moderator mama if I show women of faith the Lord is our victorious man if I show Betty Nemi the first USA if I show which year the gafo any obi bia ama the Asia hello the friend with Asibra Mankoetia before the abeto mahini the Kasafi USA the person conform no your channel is here because we're going to pay the mass. Na me share mo, me juma mo ye. Oba, ewe usi bi amanfo ni asti amanfo so enyansa ya na mo. Mo na ma sofofo so ni e fenti se me ba wo kanti o mo nti. Eni pe za wan tu. Na we asigana for mo we mo pa. Ebi ame bo aba super o me yire wan show one day kura wa butia ntimi hello so mama play my name udin me dey pass me bi ani bi go na dey do cha papa for fi so mama na me ko ni na say now line no enye juma na me bi company ada na program this say na online ni enye juma so dey happen there na wa no if you go make catch out what our the line in the aya kana yin na kunu ha program ni see ya kola yen madam make catch the juma wo kunu ha pa ko be juma papa
If you get process online, you do one ma, you see for no. My fine I see and penny and pay us. Not right. And what we are to shoe, I've let people on the culture out. And let I want to be opposite to shoe. I don't know any place. I'm not here, some Patani need. When you mention our whole summer, you want me like G or Kunya, let me say, you are what is playing. You mention our local the people of the amount. But the real people come on file and the little people, Mama Tata Bakoma, say, the definite of mine, and of my remain, people, that's it. That's it. Hello. 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 Me pacho udin o. Pacho company. Ah, ne udin ni baby a okase free. Hello. Ma me yete wonka udin baby a okase free. Pacho me kase free obuasi. Yentie o. Pacho me kase free obuasi. Madam, mentie wo TV ni so kasa. Why? Ayo, Matia. Asomne na me kakaka. Yo. What am I saying? Oh, say, I just for a deep for the other no way out for me. So I am a confusion so finance and Jenny said you're not any other man or one acre. Only you see a margin in your mother and if you're trusting your mother, you don't. Now, any other somebody in the moon. Everything acquire fast and you have beauty and a man will copy you. Now, I was saying almost from that for my lady, or behind my lady, dear. And you know, in a year, now you know, I will cheap. That's your song. When you know, my lady, cheap, don't you know them? Now, you will say, it's just for the time, my lady, cheer. And we don't do a more concern and the other. In some should be, I have said, it's an lady. There's also confirmed more of this show punish. Maybe I'm in the yes, we are that's a paradise shroud. Hello. 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 Hello, Mpacho Yentie. Macho, good afternoon. Afternoon. But conference in the movie, I saw a conference in our work. Yo. Ya tengo dos ya crapen. I be the old tin who I eat free so, cause one my quima, we ain't tiasem, on wait in one. But say, Jinaso. So ya crown papa live programs so na wudum fun aso oh that be maduma ye de enye 055493192054 pacha uba so a mentie wo hu TV so sade we ya kan utie wo hu a me mekasa no age se wo kotwen TV de no na wa kotie wo hu esa emwa kamene wa wo de solid free TV no ho na free the obeka bia e bete ana anya adwuma sa hello hello me pa cha udin ni baby a ukasa free friends me facing you prince yentie o we dey kind of confirm what we are confirm anya de kwa oh you and that's what the oba OCSS confirm yourself no I met the other examination examiner. So over check Obano, over shot, I'm thinking, not a run, I'm doing this out. As which and one course examinations were well. Yeah, that's it. Hello? 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 Pacho Udi Yentio. Hello?
Hello, Udin. Good afternoon. Afternoon. Ipachoro, me makna busum fela. Yo. Busum gile ni wama. Olabesho konkoni mse me ba kongoda. Se wukuni ya juma wakwa na wene da wunti nimpie. This way jari ansa. Nka sabuna waka na buwa. Yo. Yeah, that's it. Hello, Mpacho Udin. Hello, Udin. Yo, Len Yanko. Yada tawa juma pa mobo. Na ye ni Tanzania so I careful kakra. If you say Yeah, call Maryland Holistic Shop Abi. And we are also sharing. I mean, shall papa, and they was your phone in her. I'm Majibre Eshe. Hello. Pacho Udin. Yo, Yanko. No, let us hear the family of the Udina for Mamma Queen. But I also see a message. But they want to show you. I saw the person be true. I saw the father for any water. Now, the young patient is not power, and never come and walk on the other to pull them out. You should be in to shoot it. Yeah, that's it. Hello. Hello. Me Pacho Udin, baby, I can say free. If I took one of the farm, Yanko. it's a command to say. Some of the four about them. Say, we are over she knows the kind of program to be. Managing Pacho makes us your number is not in your I don't Kabibia, Daurum. Hello. Kabibia, some more. Because I'm going free production line. Free production line a good TV, so no why? Production line a good TV, so no, it will be a free why. Okay. Bye. Hello? 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 The Pacha Udin afternoon. Me where? I'm a Pacho. Yeah. The thing is that Obama or more. The thing is someone go for what for? I had an answer for you. Okay, I'm a woman. Oh, one can't one job. Yeah, that's it. I be fancy. I was your for. Yes, some of bo. I was asking who said, "Don't create a budget." I brought you for me the moon send you audio sono. Who create the best transaction with this. A bedroom an investigation BSA was seminal. Nay, holiday edition, Sompa Nkomo EDC. A friend of Inini, a radin come, a cram. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo na abesi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no yes sciatica
na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 that's the 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no mo tititi metumi po sorry na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echiyi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofi mpo ka kire me se I work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotoje ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021 after you Mema wakwaba eba life care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop wider hip, big butts, body brightening, and also whoop appearance look attractive and Jaye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust pores, and I do honam apostle any for any true life care ya wa anu ye at the mouth. Life care, yeah, body management. And I say weight loss. Maybe I now we overweight. Who say we slimming down, come. Now we skin, and I say body no. It's me, you know, for check our life care. Life care, your Kumasi Edwin Railway Police Station. You need just go construction and I say over for life care. Our 0540588731. And I say 0203 189090. Life it. Your life expectancy is assured. I'm up for Abyss Plaza the way I have this year market. You go from Jinyame no yenya different type of jinyame betobi ebwoni ye fofo ya tete so ye say wo anklet kama bi wo Abyss Plaza femi che papa bi eda me kom hwe behwe bi femi bango papa bi eda me nsa hwe ya tete nyama ne so bibia wo Abyss shop betobi cotton betobi koche eya fofo la fo ya tesu bla adeshe market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa na who want to say bema we. This is my secret. Give us P capsules. Bema wa ho din ko from na want to me to my din won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Anti lawyer no na she obotom. Are you bro? Maybe na phone permission ba betia mo a ese niji. Busano. No. Nige na fi waka wo. E fa ni give us co capsules. Say yes yare na wo so ko didi wo ni pedwem woni na wo posa amamman antimi ma wonja wo nan yi. Wonum give us co capsules a wo be ye free. Lawyer. Give us co capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. And meme what if you do what you do kwan efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an kwada when if you do me nunca.
Prakasa ye aduaba won waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hiye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkurate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne enwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ni Abibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules. Musa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade and you drink a sepan and neck. Mikodi brew. E yema mani mema. E yokuku ni sisi ya redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasese me brabo we. Sweetie, me come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kojudi. What can't yeah, Obie Timinumbi. I just attend for one woman for down for any the onion feed do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ahwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu muto, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje, emani padua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes, confidence. Yes. We got yes protection. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes protection. Ojo, let's say, oh, foul. Coco ni IMT, anyway, if you Mr. Pins. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains, and estimate. Let me see and say wifey yare, or choir sabia, and no mercy when you're malaria. Me call ya no mammy malamis, me buy an and ben malamis, say wifey. And you don't know crown what to see, say, me cry when yamekwa, or mammy tonic be. Bra. Mrs. say me fear to move. Hey, honey, into a baba na can want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And you are. Senenso, open for about time. All my abofra no for. And I abofra only in fear do me 8 me for said read.
yi obanya bi ato ɛwɔ pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at from 0599 415191 0544174461 and 0208 161800.